uzimamo maticu i pravimo jedan manji roj ili nukleus koji dodajemo na pomoćnu zajednicu. Kada se izletnica vrati, taj roj malo i prihranimo jer je ostao bez izletnica. Sada ćemo u produktivnoj zajednici imati još više meda jer je sada ovo društvo dobilo instinkt za sakupljanje više meda. Kao prirodni roj zbog mlade matice i prvi jaja u tom produktivnom društvu. Ovo radimo na početku glavne paše jer u ovom trećem periodu sva produktivna društva dostižu biološki maksimum od 5 do 7 kg pčela u masi koja mogu iskoristiti i najkraću pašu. Poslije ovih radova na pčelinjaku slijedi praćenje glavne paše sve do oduzimanja viška meda u toku paše i na kraju glavne paše. Postavljamo bježalice, a usput svodimo produktivna društva na 4 Fararova nastavka, uzimajući donji nastavak medišta u kojem ima od 8 do 10 kg meda. Dodajemo bez Hahnemanove rešetke na treći plodišni nastavak u kojem ima meda. Dodajemo bježalicu, zatim vraćamo medišta za vrcanje. Nakon 24 do 48 sati oduzimamo medišta i nosimo u prostoriju za vrcanje. Donja leta, letvice su vraćene i leta smanjena, sanduk poklopljen i tako nam pčelinja društva izgledaju na početku pčelarske naredne godine. Sve do trećeg perioda, a to je četvrti period, peti period, prvi i drugi period. Ja ovo sve radim uz pomoć svojih hanumi. Nekad pristignu i unuci kad imaju vremena, pomognu. Ali otprilike glavninu posla nas dvoje uradimo. Zatim slijedi vrcanje medišnih nastavaka sa viškom meda.
Pakovanje u tegle. Skladištenje u prostorije za med i polen. Zatim slijedi prodaja preko trgovina, sajmova, pčelarskih proizvoda, tu i reklamiramo naše proizvode od pčela. Vidiš, odmah uđe pčela. Šumsko-livatski.